Salam la famille, bienvenue kuma edisima donc atara la 3 no ivarium asendo donc ay kuma ndo fwe amena kuma nunde wala we o kuma nunun konna la we ni nga ko aga transfer mun kera Tottenham la ko munde ato atara Tottenham la ko wal ko de wal ma ko so sportif de do ale kado roni na ko so sportif de do so sportif de do re ko club ko projet munumbe club la ina fo be jo Ligue des Champions na ani ko chama donc ko le ato ale tare donc ako aira ko war kote donc ko drone ato ko ale tare donc yani nga fana ko walma ko zertamambe ina fo ivaron par exemple ko Nicolas Pepe nunu donc ko lu maseka fenge Angleterre yene kusobe donc ko munde ato ale pan kaire so Angleterre la ay kanto ko ale tito nunu taro na me ko ale tay barade donc ko ale be barade kusobe ko fana tay ka fo ko to nunu te barala me ko ale se ka mu fo ko baran tesir dronero ale tay donc ko ale tito nunu taro me ale tay ti baran tesire donc yani nga fana ko yalma ko munyato malit seka Coupe d'Afrique ta ko par exemple Djilani Seydou ani momonunu donc ko lu betem na ko journée man chama malit na mala me ko asamal maseka Coupe d'Afrique ta ay kando ko benika wati de do ko no te ka foko ma journée na man te malbulo kote ko malika wati de masedro ko avec exemple ta ko variere ka donc ko wati tumado la ko de ko nunu betumbe journée na man tumbu chama tumbu ko me o maseka Coupe d'Afrique ta donc yani nga fana ko ske lendi mambe ani mali zor koronu no jena fu Djilani Seydou keta nunu ku wanga ku de mekusebe ku wanga ka conseil tamanduma ko avec exemple reta ko éliminatoire de coupe du monde temenena ko nunu betumbe donc ku wanga ku de me hatlina la wanga ka fenta manke donc ni ne tumabro ay video like ka partager ko